Onorevoli, ħu paċenzja, irtira mill-kamra issa. Naħseb illi dik tal-aħħar kienet xejn iktar milli żejda. Id-dawwa jkraħ kull imkien imma ġo din il-kamra huwa inaċċettabbli. Jiena smajtu minn hawnhekk. Nitolbu jidħol, jiskuża ruħu, jerġa' jitlaq il-barra. Din hija attitudni inaċċettabbli ġo din il-kamra. Jekk maħniex se nitalmu ġibu ruħna, qed nagħtu eżempju oxxen lin-nies li qed isegwuna. Naf li t-tempra ta' kulħadd hija għolja, però jekk joġobkom. Jiena smajtek tidaj, Onorevoli Glenn Bedingfield, u nitolbok tiskuża ruħek. Xi ħaġa niskuża ruħi ma nafx telifni. Telifni u palma telefel palma jitilfek da. Mela da jista' jibqa' jikdeb da qed jikdeb. Jiena tlabtek tiskuża ruħek mhux tidħol tagħmel diskors. Jiena tlabtek tiskuża ruħek mhux tidħol tagħmel diskors. Tista' toħroġ. Naċċetta l-apoloġija ma tlabtekx tidħol tagħmel diskors.